sede, stava a casa c'è sempre del pingo. La banda c'è fuori, c'è parte c'è bien, c'è fuori. Perché fanno? Stava a casa di pure che c'è sede. Quanto parlavo? Ma fate sempre fare. Stava a casa di pure che c'è sede. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. És de Maldi, ja és passat. És en Toni, però l'he oblidat. Jo me'n fot, vull viure i sortir. Jo me'n fot, tios n'hi ha mil. Deixa fer, concentra't bé. Granots d'or, Amigos de Granada. Ivan, una compañera. I et donarem el Granada a la millor pel·lícula. El Granada en el millor curt és per Produccions de Sàtel. Quin suplici, jo no ho veig clar. ja és permisi, t'has de queixar. Quan queda a darrer moment. Què hem de fer? Què tens en ment? Escolta bé, el xat GPT mos dirà a què farem enguany. Bono, bono,